Mjesna zajednica Zrinski Frankopan poznata je po aktivizmu svojih stanovnika svih generacija. Stoga ne čudi što su rado prihvatili naš prijedlog da kod njih održimo javno čitanje. Dočekala nas je lijepo uređena dvorana. Naše tulumašice spremno su čekale svoje slušače. Uskoro su se i oni pojavili te smo započeli s čitanjem. Odlučili smo im čitati basnoliku bajku Mire Radnića Krava voli lava. Glavni lik ove zanimljive, poučne i humoristične priče je krava Reza. A ja sam baš krava prava, imenom Reza, porijeklom princeza. Moj davni predak, bik prvi, bio je govedo plemenite krvi. I onda ga ugleda. Iza stabla baobaba ukaza se razbarušena griva ove zvijeri, snažnog i brzog glava. Kravi je od tog prizora postalo vruće. Onda je uslijedila svadba kao iz priče. O tome cijela Afrika viče. I mladenci sretni, to je sklad pravi, baš kako priliči i kod kravi. I kao u svim bajkama dogodio se sretan završetak u kome prava ljubav pobjeđuje. Nakon čitanja razmijenili smo dojmove o ovoj neobičnoj priči, a onda je uslijedio pravi tun uz grickalice i sokove.